salmon na isda. Iyang lemon ibutang nato sa sabay nato sa pagluto sa kuan ani ingredients aning salmon, rosemary and grated na lemon, American lemon. Ang rosemary ato siyang slice ug maliliit. Of course, the whole thing would fall apart if family found out that Annie is damaged goods. That's outrageous. Anyone can gain. The way I hear it, she had a fling with one of the servants some day ago without a pot to piss in. She found herself in the family way. Ang iprito na ng salmon. Yan. Lemon juice. Grated na ako ang lemon. Lemon juice. Okay. Para malasahan ang diadaan. Pagpawala po o lansa. Pagpawala sa lansa ang lemon juice. American lemon. Napay ano itong limon diya? Napa? Napa Pag iwa og nipis, naka ng circle ti ibutang na dari. Pang kuan. American. Wow, special ang salmon ni Flor. Oh, nice kayo. Ano yung topping sa ng rosemary nga kato ganina nga slice na kong maliliit. Yan. Ready to serve. Yummy, yummy. Thank you, Flor, for teaching me how to cook this one. Very special. To serve ulam na mo. Salmon and pata. Crispy pata. Yan, kaniyang sauce niya. O katong pinirituhan pala nga butter. Manang sauce niya, ana. Okay, thank you.